Timothy wekuqala 3 verse 14 na 15. Ngiyethemba ukuthi ngidawufika lapho kuwe masinyane. Kodwa nakwenteka ngephutha, kumele kwathi ukuthi umuntu kufanele atiphathe kanjani endlini yaNkulunkulu. Lekulibandla laNkulunkulu lophilako. Leli insika nesisekelo seliqiniso. Amen. Ngikhumbula emagama la khulunywa ngula banye bobabe lengidawuthi labancane. Mangithi labancane angisho ukuthi they are little but they are junior ngoba kunalaba senior kunabo. Ngoba kule mpilo awusiye loqalisako etintweni kuze usimame kumcoka kuthola emavi alabahamba phambi kwakho, those who are senior to you. Ngiko libhayibheli liyasitshela ukuthi angisathi noma ngithithu noma kuTimothy, Paula uma abhalela labashumayeli labasha laba junior njengaloku sifunza la, uthi akafundzise bomake labadzala. Labomake labadzala uthi kufuneka bafundzise bomakoti kutsanza bayeni babo. Uyabona noma sesingayibuyisa ngalapha ke kubobabe singathi bobabe labadzala bafundzise bobabe labasha kutsanza bafati babo. Ngoba uma ngabe kude lokufundzisako utawufundziswa yi-social media. Lendlela asiyihambi ngalo lwati lesilitholako lolugcwele all over, but siluthola ngekuba kubantfu labatasiphefumlela, bantfu lesitawuhlala nabo phasi, bantfu labatawukhuluma kithi, noma bakhuluma ngekuthi siplanile noma bakhuluma ngekuthi asikaplani. Kusho ukuthi impilo yakho mawutawuyibona ichubekela phambili, tifake kubantfu labasembi kwakho, bantfu labadzala kunawe. Niyangiva bazalwane? La kubhala Paula lo senior to Timothy, uyambhalela uthi makwendeka ngingakhoni kufika, ngitokwenda lokhu lekufanele ukuthi ngikwende, kepha wena sale uthatha nangumlayeto ke ufundzise bantfu baNkulunkulu, ubafundzise ukuthi babe nelwati ukuthi kumele batiphathe kanjani ebandleni lelingumndeni waNkulunkulu. Kumele wati, kumele wati. Kusho ukuthi Paula usitshela ukuthi ebandleni asitiphathi noma kanjani, asitiphathi noma kanjani. Ebandleni akufanani nasemgcwabeni. Bakhona bebaya emgcwabeni lamhla nayitolo. Siyabonga. Kulabo bazalwane bethu labashwetha ihlobo. Kuyavama mawufika le emathuneni uve lo munye athi lisikeni licasi, lo munye athi hayi ngumntwana alisikwa, lo munye athi inhloko ayibhekele, lo munye athi ena ayibhekele, lo munye athi
ungangeni lethi cathulo. Lo munye athi musa ngimnyatheli sovela ufile. Lo munye athi beka phasi ilifosholo ungalithathe esandleni. Lo munye athi ungatheli ngisesethuneni so uyangigcwaba nami ngisaphila. Gonengi bantu labanema ideas ngekuthi kumele sente njani uma singcwaba. But ebandleni akusikwe emathuneni. Awuthi nema ideas akho. Awuthi ne suggestion yakho ukuthi kumele sende njani. Kepha sinemiyalo lovela enkosini evini laNkulunkulu. Umiyalo lo sitshelako ukuthi kumele sende njani. Sitiphathe kanjani. Yeah, sitiphathe kanjani. Kude indvodza lengavumela lenye indvodza ifike emntini wayo, kufike lenye indvodza ifikele kakho, ifike ithi ningabodla sekushaya 6 noma ningabopheka irice. Ifike letha umyalo lekakho lenye indvodza. Yeah, ngiyabona Nxumalo uthi over my dead body. Uthi ngakwenta ngifile. Libandla laNkulunkulu. Ngeke silethe imicondo yethu ebandleni laNkulunkulu. Ngoba umnikati walo usibhalele ukuthi ebandleni lakhe, emndenini wakhe kumele ukuthi siphile kanjani. Kumele siphilisane kanjani. Kunetinto letingumyalo noma ngithi leti command noma letingema principles lokho sinika indlela ukuthi kumele siphile kanjani. Kunetinto leting5 lengidawudisho kumbe letinye ngiyawucela labanye kubafundisi. But uma ngabe emasondo lang5 noma lang6 ngikhonele kudisho ngidawudisho lamuhla ngidawukwenda singeniso kulokunye kwaletinto leting5. Kusho ukuthi impilo yakho mawutawubona ukuthi engabe wenda kahle yini ekholweni kumele uhlole letinto leting5. Uhlole ngato. Ngoba wathatha kunye kwako utawufanana nemoto lephantshelwe ngilelinye lemasondo. Noma ingahamba but itohamba kancane, speed isitawushintsha. Mangabe inemthwalo vele angeke kube lula nalokuhamba. Mangabe letinto leting5 lokunye kwako ungakunaki, indlela yakho, impilo yakho itawuhamba inekokola. Itawuhamba kalukhunyana. Itawuchubeka yona but impilo yakho ngeke ibalance kahle. Ngoba letinto tingumyalo atisi isuggestion. Akusitinto longahle utenda mawukhanuka mawukhona mawungakhona njalo uthi Nkosi you will understand. Akusika ngako ukuthi uNkulunkulu kumele understand. Kepha kumele wena nami sathi ukuthi uma ngabe singadinaki letinto letingumyalo lengingacishe ngithi noma ngingasho njalo ngithi tingumthetho but angifunda ukuthi tingumthetho. But solo ngizama kuletha ukuthi letinto ti must ngema principles uNkulunkulu lasiniketa wona. Uma sitenda letinto ake sesive nje kuTimothy wekucala sahluko
4 verse 15 bese siyaya ke kuzenzo 2 kuTimothy wekuqala sahluko 4 verse 15 lithini ke Khuthala kakhulu kuloko. Khona bade ubona ukuqhubekela kwakho embili. khuthala kakhulu mawukhuthala kakhulu kuletinto kwendekani kutawubonakala ini Uqhubekela embili. oh thank you Jesus mawukhuthala kuletinto letinye tato tibhaliwe la ngenhla ukuthi akafundzisa akakhuthalele kufunza nekufundzisa bese leli verse la ka16 lithi akakhuthalele sifundziso nempilo yakhe. Keep close watch on yourself and on the teaching letinto leting2 aqaphele impilo yakhe aqaphele nesifundziso. Mase ubuyela ke kulo verse 15 uthi mawutiqaphela letinto your progress shall be visible. Hayi kuphila kwakho but kuchubeka kuthuthuka kwakho kutawuba sebaleni. Ngeke ukhulume ngemlomo uthi uyathuthuka uyaphumelela but ingqubekela phambili yakho itawuba sebaleni. Hayi ngekuthandaza kuphela. Kuthandaza kungaba ngilobunye kwalamasonto but mawuqaphela letintvo uNkulunkulu lasinika tona njengemndeni wakhe libandla lakhe. Kuzenzo sahluko 2 ngicela sithi buke ke verse 41 na verse 42. Labo labalemukela livi lakhe babhajatiswa. Bebangacishe babe tinkulungwane leting 3000 bamfulete engedela kubo ngalelo langa. Baqinisela njalo bahlanganyela etimfundzisweni tebapostoli nasebudlelwaneni nasekuhlephuleni isinkwa nasemithandazweni. Ngiyabonga. Nasemthandazweni. Kulo verse 40 lisitshela ukuthi kunebantu labemukela livi ngalama emagama bakholwa liqiniso ngaJesu baphenduka. Lithi ke babe sebayabhajatiswa. Sesiyabona ke ukuthi impilo yekukholwa yimpilo lenetendo letitsite njengekubhajatiswa. Lokungasho ke ukuthi mangabe ungumzalwane mase uphendukile kumcoka ukuthi ubhajatiswe. Akusi into longayikhetha uthi hayi mina ngidawukholwa nje but ngicela ningangibhabhatisi. Akusi into longabese uyayikhetha ngoba phela ebandleni akusikwethuneni. Kuthi wena uthe akubhekele akwendeke kanje. Kepha sihamba ngemiyalo. Sihamba ngemiyalo nje. Mawufunza encwadzini ya Exodus sahluko 25. Mawufunza verse 20, mawufunza verse 9. Ufunze na verse 40. Mase utholele songangifunzela doda. Nawakha lendlu lengcwele nato tonke timphahla tayo. Ubokwenda konke ngendlela lengitakukhombisa yona. Yes. Ubokwenda kokungakhi konke. Ukwende kanjani? Ngendlela lotawukhonjiswa yona. uNkulunkulu uphindze uyakuphinza kuverse 40. Kuthi uma akha ucaphele ukuthi letintho udakha ngaleyo ndlela lengakhombisa yona entsabeni. Incwadi yemisebenzi yabapostoli sesibona sisekelo lekumele sakhele kuso kuthi uma ngabe sitawuthi silibandla sisho ngani yini lesingahlola ngayo impilo yethu sithi cha nami kusho ukuthi ngihamba ngepattern vele
ngoba impilo yethu yekukholwa while iBhayibheli lithi asihambe ngamoya, kepha liphindze lisitshele ukuthi we must follow the pattern. Asilandzele lokuthi sekelo. Usho njalo umpostoli Paul mawufunza incwadi yemaKorinte ekuqala sahluko saka 3 mawufunza verse number 10 uthi ngemusa waNkulunkulu lengiwuphiwe nanjengachwephesha wetekwakha ngabeka sisekelo lo munye wakha etikwaso bese ke selithi kodwa akube nguloyo nalowo acaphelisise kahle ukuthi wakhela njani etikwaso lesekelo. Ngulo naloyo akacaphele ukuthi wakha njani etikwa lesekelo. Alisasho ukuthi asakhe as led by the Spirit. Alisho ukuthi asakhe njengaloku umoya asihola. But lithi asale sicaphela ukuthi sakha kanjani. uNkulunkulu ukhuluma kuNoah ngalelinye ilanga. Noah yakha umkhumbi. Mawufunza kusahluko 6 encwadini yaGenesis. Uthi yakha umkhumbi. Umnika ema-measurements. Kuthi lokhu kutaba kutse kanganani, kutaba bande kanganani, kutawuphakama kanganani. Lefastelo ubolifaka kuphi. Waphinze uNkulunkulu wamtshela wathi ngifuna wakhe ngegofere. Sihlahla segofere. Ungasebenzisi lesinye, usebenzise igofere. Leli. Ngoba wasebenzisa lokunye utawucwila umkhumbi. Wangakhe ngalokho lengikutshele kona umkhumbi utawucwila. Yini leyenda umkhumbi waNoah ungacwili? Ganzi lo mkhumbi yinto lenkulu. Yinkulu angaze ngayikala lendlu. Kumbe mkhulu nganga lendlu, kumbe bewumkhulu kwenza lendlu futhi. Bewunestezi lo mkhumbi. Into lenkulu. But ake sewucabange sithathe wena nemkhumbi kaNoah siye elwandle ngibani lo ngacwila? Kucwila wena. Mose wena umncane kunemkhumbi. Ucwilelani kani wena umncane umkhumbi mkhulu? Ngolokuthi umkhumbi wakhiwe ngendlela kuthi angeke ucwile. Not unless ubhoboke ulimale lapha nalapha. But lendlela lo wakhiwa ngayo wakhiwe ngendlela ukuthi ngeke ucwile. uNkulunkulu matshela Noah uthi Noah wena yakha umkhumbi noma labanye batawucwila but wena ngeke ucwile. LiBhayibheli lisitshela ukuthi etikhatsini lesiphila kuto tikhatsi letimatima. But lokutakusita ukuthi uphile etikhatsini letimatima kwakha impilo yakho according to pattern. Yakha impilo yakho njengaloku umbhalo usitshela. Ngoba uNkulunkulu uyathi ukuthi sitawuphila kuphi, siphila kuphi. Kuze sitophila kumele sibuyise tinyathelo tethu endleleni lasinika yona. Kube Noah wathi hey uNkulunkulu uyathi moya kangiholi man ukuthi ngakhe ngegofere. Ndakwakha ngagomo. Abetawucwila ngisho akhe ngamoya. Ngoba livi la uNkulunkulu limcoka kunamoya wethu. Kunamoya wethu. Not unless ngimoya waNkulunkulu, but moya waNkulunkulu ngeke uphambane nalokukhulunywa uNkulunkulu ngoba moya longcwele solo uNkulunkulu. Kuthiwa akakhe Noah umkhumbi wangacwili. Yini le dinto lesithola kola
embhalweni letingasisita sakhele impilo yethu kulomndeni lesikuwo, hayi nje umndeni waseKwaluseni Alliance, kepha umndeni waNkulunkulu, lolibandla laNkulunkulu. Asimfunze ke lo maHebheru losiniketa kukhanyiseleka ngalokunye kwaletinto letila kule misebenzi yabapostoli. maHebheru sahluko 12 verse 28. Ngakho-ke asibonge kwemukela umbuso longeke unyakatiswe. Sikhonde uNkulunkulu ngalokumukelekako. Simhloniphe ngekuthutfumela. Amen. Ngicela ukuhlanganisa ke nalo zenzo sahluko 2 letinto leting5 lesitawutibuka. Lokunye kwako sikubukabukile evikini leliphelile. But letinto leting5, number 1, kukhonda. Kukhonda uNkulunkulu ngendlela leyemukeleka kuye. Lisho njalo lapha. Ngale lithi prayer. Prayer is part of worship. I-principle yokucala, umyalo wekucala lekumele sihlole ukuthi sisenda kona yini kulomndeni. Kuleli bandla lelingumndeni waNkulunkulu kumele sibuke kukhonda kwethu. Kuthi kukhonda kwami nguloku lokwemukelekako yini kuNkulunkulu. kuNkulunkulu. Kwesibili lesitakubona i-fellowship, kuhlanganyela, kuhlephulelana. Kwesithathu lesitakubuka i-discipleship, kuba ngumfundzi. Jesu akashongo ukuthi manifuna kuta emva kwami tidzeleni niye esontveni, kepha wathi uma nifuna kuba bafundzi bami. Kusho ukuthi kuba ngumfundzi kumcoka kuba likholwa lelatiko ukuthi liyayihamba indlela yekufundziswa, liyayihamba indlela, ibhodvuke indlela leya esifundweni, ibhodvuke indlela leya esifundweni. Kwesi-4, kukhonda, serving. Kuze impilo yakho ite ubhalansa ekukholweni kwakho. Kumcoka ukuthi ungabi ngulo attenda inkonzo, kepha ube ngulonesandla ekuchubekeni kwenkonzo. Serving. Kube khona abantu lowatiko ukuthi ngawe bayaphila. You are serving your ministry. Kwesi-5, kufakaza ngaJesu, witnessing noma evangelism. Ngokuthi mangithi evangelism, labanye bacabanga emathende, labanye bacabanga i-microphone kumemeta. So letinto leting5 ticishe tiyiphethini lesiyibonako malicala libandla la Jesu Kristu. Incwadi yemisebenzi yabapostoli. Letinto leting5 sitikhanza tiyiphethini kuyindlela lekuchutshekwa ngayo ekukholweni. Tinto leting5. Ngicela ke sesibukabuke bese siyayivala inkonzo kulo myalo wekucala lesithi umyalo wekucala lesiwutholako kumaHebheru sahluko 12. Ngumyalo wekukhonda uNkulunkulu ngendlela ake ngithi lekhethekile, ngendlela leyemukelekako kuye. KuGenesis sahluko 4 ngithe mangifundza ngabona ukuthi kwendiwa yini ngesikhathi Kayini aworshipa uNkulunkulu, akhonda uNkulunkulu ngemnikelo.
ngabona ukuthi kwendiwa yini ungemukelwa umnikelo. Ngalama emagama i-worship, ngoba i-worship akusekuhlabela kuphela. So yini le yenda kukhonda kwaKhayini kungemukeleki? Asifunze. Genesis sahluko 4 verse 3, ngekuhamba kwesikhathi Khayini waletha umnikelo wetithelo temhlabathi kusimakadze. Ngicela unake-ke umehluko la. Verse 4, na Abela waletha ematibulo. Mawufunza esiNgisini lithi he brought firstborn. Khayini lithi waletha umnikelo wakhe wetithelo. Ake sesithi ke sicabange kanje lamhla, ngaphandle kwalokuthi kumbe bekufuneka into lenengadi, but ngazi ukuthi lo mehluko lo la ngulo first. Umehluko ngulokuthi Abela waletha kwekucala, noma wenda uNkulunkulu waba wekucala etintweni takhe. Lithi Khayini waletha tithelo, alisho ukuthi waletha tithelo tekucala. Kukhona selithini-ke lithi simakadze wanaka Abela nemnikelo wakhe. Leni ngoba Abela waletha intfo lewethi lehambisana naNkulunkulu, intfo leNkulunkulu eva ukuthi uyati la ngiyabonwa, uyangibona Abela ukuthi angidleli iplete linye nabo bonke bantu. Uyabona Abela ukuthi mine nginginumber 1, ngehlukile. Niyayibona ingoma lesihlabelako, wehlukile. Yeah. So Abela wakupractice ukuthi wena Nkosi wehlukile. Konke kwekucala cala wena Nkosi. Kucala wena. Nguwe wekucala. Angathi bomake kunetindro ngicabanga ukuthi sithi khanze tikhona noko ngekuhamba kwetikhathi kumbe sekuyabhalansiswa letindro sikhanze tikhona ngaphandle kwekuphoca abazalwane gender equality niyabona mos kuthi sonke siyabhalansa. Kukhona lo mkhutshana bewendiwa kuleta tikhashana leta, sekungake nangekuthi utalelwe kuphi kumbe mawutalelwe esilungwini maybe bekunganjalo angathi. But kukhona lokhu bekwendiwa mase kuvuthwe kudla bekucale kuphakelwe bani? Bathi labanye uthi beku vele kunjalo. Praise God. Uyathi kunetinto letinye lesitenda singati kuthi kahle kahle tisinika umcondo lotsite man. Kusinika umcondo lotsite. Ngoba lo babe makaphakela lo make athathe amikise kubabe somehow uthi uhlukile. I honor you. You are honored. Hayi ukuthi ucedzela abantwana kudla. Hayi ukuthi akuthi kuphele emabhodweni abadlile babe. Ngilenye indzaba leyo. But bekuyindlela lekhomba ukuthi siyakuhlonipha. Ikakhulu we recognize your provision. We acknowledge your provision.
ngoba vele le emuva ngazi ukuthi bekungekho kakhulu lokuthi make akasebenze. So lo babeke beka provider ningive ukuthi kuyahambisana ku provider nekuthola first number 1 kuyahambisana. So uNkulunkulu is our provider. Ngiko ke kumele ukuthi angasinika lo provider bese siyathatha lokwekucala la sinika kona sikumikisa kuye provider sithi bayethe ngoNkosi. Nkosi yemakhosi angisho ukuthi Nkosi Dlamini. Sithi bayethe Jesu. So la masiletha lokwekucala sithi bayethe singasho ngisho nangemlomo. Siya acknowledge ukuthi uyathi Nkosi ngabe asinako kube akusiwe. Sibuyisela kuwe and wena wehlukile bonke labanye batawulandzela wena asikubaleli kubo bonke labanye sebayawusale babonake macatha labanye basikasike bahlephulelana emathumbu tintwane inhloko tingingila ingile ayikho le bawusale babona labanye but sesiyathi ukuthi hayi babe sewudlile babe sewubusisile ngazi ukuthi beyinhle lento ngazi beyinhle lento phela lobuhle bukabili niyangiva abazalwane akusikuhle bobabe nakuthola lele ngikushoko lamhla bobabe ningiphathele lokuncane evikini lelitako utobonga ukuthi nginikhwetelele tikhuni nacishe nafa kubanga nebantwana athi aphakela make nawo sobile ebhodweni ngoba uyathi uthi hey ungahle umlendo uhambe nemntwana silungu lesenta ukuthi sibeke etafuleni ukuthi we naku sesiyabuya siyaphakela kufuna lapho usime nawe ungibabe kungaze ukuhambe embili bantwana ngoba utawukhanza umlendo uhambile. Kepha babe bekathi uthi hawu utawuhlala nje inkosi yamabhale 4 wakhe uyathi uthi wonke umlende uyeda hayi nyalo ufuna ujime utawukhanza uhambile. So uNkulunkulu uma iBhayibheli lithi God is holy lisho ukuthi he is set apart. Lisho ukuthi udla yedwa akabangiswa bo furniture shop akabangiswa bo Shylock ningicolele bo Shylock ibusiness yenu God bless your business. So uNkulunkulu uset apart ungcwele kusho ukuthi lengikutholako ngiyagijima ngathola nje angibekisa ngale sikwetayela ngathola liholo lami angicabangi ukuthi number 1 kune furniture shop, number 2 school fees, number 3 dishome, number 4 hayi akabalwa uNkulunkulu akekho ku number 1 akekho ku number 2 he's just exceptional uyedwana udla yedwa ngimlethela lakhe liplete angimcabangi mase kusele I-worship it is when we give God the best not the crumbs. That is worship. Masimnika uNkulunkulu loku ngcono singamnikile sekusele singamniki imvuthuluka singamnike mandla lasasele emva kwekusebenta matima noma uyatithandazela noma uthandazela labanye asithandazi ngoba sesetela niyangiva bazalwane basetela abantwana ubani sitothanda afa siyathandaza sesiyolala but asithandazi ngoba sesetela siyathandaza sesiyolala family prayer but asithandaziswa buthongo
nawo umehluko. Akusho ukuthi ngeke wetelele khona, but nje awuthandazi ngoba sewetela. Ngoba kungenteka ugcine uthi amen ekuseni. Ulele nje mayicala inkonzo yemthandazo. God is first ku worship. Incwadi yetaga sesiyathandaza sahluko 3 verse 9. Thumisani uNkulunkulu. Honor God with your first fruit. Thumisa simakathe ngani ngalokuhle. Hey leli yabona leli gama lilandzelako. Lingkhiya. La lang 2. Lang 3. Ngalokuhle lonjani? Lonako. Ngalokuhle lonako. Ngalokuhle lonako. Uyabona uNkulunkulu akasindodza lelikhuni. Uthi nje ngalokuhle lonako. Waba nako thumisa uNkulunkulu. Bese lithi nangetithelo nakake lidwebele nalo ngeligama lelilandzelako tekucala. Tithelo tekucala. Tako kokungakhi konke. Tako konke. Kusho ukuthi waze wakubona kwekucala. Mangabe uyaqala konke kwekucala lokuthi nje first empilweni yakho uthi uNkulunkulu nako lokutangithumisa. Nayo indlela yokuthumisa mina. Nako lokwemukelekako kimi. Ngesikhathi sewuthuluka uNkulunkulu ngathi uthi batayemukele esontweni lakho. Bathi ngeke yemukelwe ezulwini. La bathandekayo nimvile Pastor Mthobisi. Akaze nje sekasho Nkosi yami umntwana Dlamini. Kuthi imvuthuluka aseyifuni la. So kuyendeka kugcwale imvuthuluka la basketini. Kumbe sitibusise. But athi uNkulunkulu hayi lethi imvuthuluka the alliance akusitho tasezulwini. Ngoba uNkulunkulu uthi ngithumise ngekwekucala. Angibe wekucala. Ngesikhathi ungicabanga kungumsombuluko, ungicabanga ungekho la endlini yekukhontela. Ngesikhathi nje uthi lokhu kwaNkulunkulu. Lokhu kusuke kuyiworship leyo. Kungakhali kungena praise team. Ngesikhathi nje uthi lokhu kwaNkulunkulu, lokhu kwaNkulunkulu, uNkulunkulu ezulwini. Uthi cha uyangathi mntwanami. Lithi lo mnikelo waAbela wemukelwa ngoba bekukwe kuqala. It was first. And konke lokuqala uNkulunkulu uthi kwakhe. Ngazi ukuthi mathi sikwethe 10 ubala uthi 10. Kanzi kahle kahle kumele uthi 1. Sewungambala ke 9 ngale. Kwekucala kube kwaNkulunkulu. Singasukuma sitothandaza abazalwane. Ungcwele
emehlo inhlitiyo yethu nemicabango yethu kwekucala ibe nako kuphendvuka ukuthi Nkosi ngikukhondile kepha ngathi angikakhondi kahle. Mangibuka tibalo ngibuka ekucaleni kuthi ngicale ngabani angahambi kahle Nkosi. uNkulunkulu akakhulumeli kusibulala, akakhulumeli kusicalekisa, akakhulumeli kusehlulela, kepha ukhulumela kusikhuthata, kusifundzisa. Kwesibili kuphendvuka kusho kuyawukwenda lokufanele, akusho kuthandaza nje ukuthi Nkosi ngicolele ngiyaphenduka, no, but kusho kuthatha inyathelo uthi Nkosi kusukela lamuhla ngita kukhonda ngalokwemukeleka kuwe, noma ngingakuva, even if I don't feel it, but ngidakhonda ngendlela lemukeleka kuwe, ngendlela yakho. I will worship you according to the pattern. Babe longcwele siyakubonga lamhla emini ukuthi usinike lithuba lekulalela umlayeto lovela kuwe. Ngale livi Nkosi ngiyabonga ukuthi siyawukwakhela kulo sibe nekuphila selisicondzisile. Livi lakho Nkosi liyasikhorekitha, livi lakho liyasexwayisa, livi lakho liyasitraina ekulungeni kuze sathi ukuthi sitiphatha kanjani endlini yakho, ebandleni lakho. Sisetha uphuma Nkosi sifuna kuvakalisa tikide kukukhonda ngalokwemukelekako, konke lesinako lokuhle, konke kwekucala kube neluphawu lwasimakazi. Siyabonga ukuthi uyawusikhumbuta moya loyingcwele kuko konke lokuze kudunyiswe ligama lakho Babe. Amen. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Amen. Amen.